Lijep pozdrav i u moje ime. Kako ste kazali, jedan sam od tih ljudi koji smo pokrenuli tu mrežu. Ja sam u tu mrežu, oziroma u toj prijateljski krug koji je ovdje danas došao 2014. godine. Ja sam Milan Osterc, potpredsjednik sam Saveza bubrega bolesnika iz Slovenije. Isto tako sam i koordinator akcionog tima mreže transplantirane jugoistočne Evrope, koju smo ustanovili, koju smo pripremali već od 2014. kroz Rovinj, pa onda kroz Medulin, pa smo onda nekako tim pismenim dijelom došli do Viteza. Prošle godine 30. maja smo potpisali taj memorandum. Ja sam taj memorandum predlog predstavio prošle godine baš na ovakvom susretu kao što smo danas, ali smo onda kasnije malo nešto još prepisali, oziroma malo nešto popravili, pa ću vam sad, ako se slažete, najprije ću vam prebrati memorandum, šta memorandum je, šta mreža transplantiranih jugoistočne Evrope znači, na koji način radimo i radit ćemo, a onda ću vam predstaviti i 4 sastanke, neke odluke, neke akcije koje smo mi u toj godini napravili. 30. maja 2015. godine ovdje u Vitezu je potpisivane zajedničkog memoranduma o suradnji. Potpisnice su bile udruženje DC bubrega bolesnika i transplantiranih osoba Sveza 8. sa zastupnicom Jelenom Alavanja, Zveza društva ledvičnih bolnikov Slovenije sa zastupnikom Jožetom Ocvirkom, udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine sa zastupnikom Tomislavom Žuljevićem i Hrvatska udruga Transplant sa zastupnicom Tanjom Vac. Ustanovili smo mrežu transplantirane jugoistočne Evrope. Memorandum o suradnji sklapa se između potpisnica u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva koji su definirani ovim memorandumom, kao i način njihovog ostvarivanja. Potpisnici su saglasni da aktivnosti definirane ovim memorandumom provode pod zajedničkim nazivom mreža transplantirane jugoistočne Evrope, dalje mreža. Mreža će se u svom radu koristiti logom koji se sastoji od zemljopisne karte jugoistočne Evrope, karta je simbolična, i zelene vrpce u kojoj je napis Donat Life. Potpisnici su saglasni da će svi materijali koji će nastati kroz zajedničku saradnju biti publicirani pod nazivom i sa logom mreže. Potpisnici su saglasni da će jezik komunikacije za svaku zemlju biti njihov vlastiti. Bitno je da je svima jasan i razumljiv. Ciljevi koje smo postavili, povećanje broja transplantacija kao i broja darivatelja, prevencija bolesti, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja ljudi prije i nakon transplantacije, poboljšanje postojećih zakona koji reguliraju područje transplantacije i njihovo regionalno usklađivanje, izrada smjernica, protokola i registara, uzajamna potpora te razmjena iskustva i dobre prakse zemalja članica, jačanje vlastitih organizacija i nevladinog sektora, način ostvarivanja ciljeva, zajednički nastupi u javnosti, obaveštavanje medija, izrada promotivnih materijala, organizacija zajedničkih aktivnosti, obeležavanje važnih datuma i drugo, prevencija. U svrhu podizanja kvalitete življenja organizirat će se edukacije i radionice namijenjene članstvu ili široj javnosti koje će se provoditi na godišnjoj razini i publicirati u nekom lako dostupnom obliku, na primjer elektronskom obliku. Isto tako organizirat će se aktivnosti za unapređenje psihofizičkih sposobnosti, kondicije i načina prehrane. Kontinuirano praćenje legislative u svim zemaljama, uspoređivanje, usklađivanje i priprema predloga zakonodavnim tijelima i organima vlasti. Sudjelovanje u kreiranju politike i zakonodavstva koji prate nama interesantne problematike. Uzajamna pomoć u lobiranju i delegiranju u tijela koje odlučuju u standardima, smjernicama za liječenje i registrara. U cilju razmjene iskustava postavit ćemo web stranicu sa pratećim društvenim mrežama otvorenog tipa. Kroz suradnju radit ćemo na osnaživanju naših organizacija
i kroz razmjene iskustava predstavnika organizacija i kroz edukativne radionice. Kroz suradnju i razmjenu iskustva te znanja i potpisnice će davati uzajamnu potporu za jačanje kapaciteta udruga i osnaživanje organizacije na svim razinama. U svrhu ostvarivanja ciljeva formirat će se akcioni tim sa po jednim članom svake potpisnice memoranduma. Akcioni tim izrađuje i predlaže potpisnicima strateški, poslovni i financijski plan rada mreže. Akcioni tim prati financijski natječaj evropskih i međunarodnih fondova. Akcioni tim je taj koji održava način komunikacije bar jednom mjesečno u obliku minimalnom web komunikacijom, a po potrebu i u skladu sa financijskim mogućnostima češće. Akcioni tim određuje i imenuje osobe za administratiranje web stranice i društvenih mreža. Akcioni tim priprema materijale za pristupanje novih članica. Akcioni tim minimalno 2 puta godišnje objavljaju izvješće o radu na web stranici. Potpisnice su saglasne da je mreža otvorena za sve udruge, saveze, organizacije i sve druge koji dijele sa nama ciljeve upisane u ovom memorandumu. Sadašnje potpisnice memoranduma saglasne su da će u daljnjoj komunikaciji prema novim zainteresiranim nastupati kao mreža. Potpisnice su saglasne da strateški i poslovni planove svoje organizacije stave na raspolaganje mreži radi usklađivanja zajedničkih planova za budućnost. Potpisnice ovog memoranduma sastajat će se minimalno jednogodišnje.